Japhet yaba yarakubitiwe hehe exactly? Oya makuru wumvise ko yakubitiwe. Wumvise gusa ko yakubiswe. Aho yambwira wumvise ko yakubitiwe. Numvise ko yakubiswe, sinzi aho yakubitiwe. Niyo mpamvu mvuze shaka kumenya se yakubiswe ataha, yakubiswe ari mu rugo, yakubitiwe. Ariyo mpamvu nshaka kugira ngo menye impamvu wenda nimba ari niyo Siberika, iyo executive y'ubuyobozi ishobora kuba hari ico yoshinjwa. Ndashaka kumenya Japhet yakubitiwe. Japhet yakubitiwe mu kabari. Ntabwo yakubitiwe hanze y'akabari. Mbese yakubiswe nabo bari barimo basangira. Simbiza ariko yakubitiwe mu kabari. Yakubitiwe mu kabari. Hanyuma se mu kabari ni gute mwari bumutabare? Hello vipi yambu cyane bantu banje, nizere ko aho muri hose mumeze neza. Nubwo waba utameze neza 100%, nta kundi ni Rurema ni Nyagasani, duhora tumusenga kandi tukamushima mu bino mu byiza bitewe n'ubushake bwiwe. Yes guys, rero ndi hano mfite umutumirwa, nizere neza yuko mugiye gukunda kino kiganiro agiye kubabwira. Hari byinshi mugiye kumenya. Ndamusaba yuko atangira twibwira, wenda aratwibwira amazina yiwe, hanyuma dukomeze tuganire. Murakoze cyane. Karibu bwana muyobozi. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Nkiriho Jean Claude. Nkiriho Jean Claude. Ntuye hano Kasarani, muri uyu muhana wa Gasarani. Yego. Murakoze cyane. Wenda reka mbwira abadukurikiranye yuko uyu ni chairman, umukuru wa Siberika cyangwa se umukuru w'abanyamurenge mu karere ka Kasarani. Wenda afite n'izindi nshingano akora muri Nairobi cyase no ku rwego rw'isi. Ntabwo ibyo dushaka kubitindaho kubera umwanya wiwe, reka dukomeze duhita dutangira tuganira. Bwana muyobozi turakwiyegereje. Murakoze cyane manzi. Nishimiye naje kubana nawe. Yego. Ibibazo byose tukubaza ndizera yuko uri ready kubisubiza. Ndi tayari. Nico cyanzanye. Mugiye nemeye ubutumire bwawe nuko nemeye ko nibyo mbaza ndi bubisubize. Ndagusubiza. Murakoze cyane, reka ngushimire kuba waduhaye kano kanya kuza kutwitabira tukaganira. Yes, ndahera ku kibazo, wenda si ikibazo cyangwa se ni ikibazo cyanjye ariko wenda kubandi kitari ikibazo. Ikintu kijyanye n'amatora hano Kasarani, ubushize habaye inama yajemo abantu benshi ba hano Kasarani, bivugwa yuko hagiye kuba amatora mashasha, bihagaze gute? Okay. Hano mu muhana wa Gasarani hari amatora, mbese iyo wise Siberika nyine niyo. Dufite gutora umuyobozi w'abanyamurenge Gasarani ndetse n'umuyobozi w'abagore n'umuyobozi umwe uhagarariye urubyiruko. Ayo matora ateganyijwe kuwa gatatu w'icumweru gitaha. Hanyuma wenda akabazo kanjye k'amatsiko, wenda ushobora kuba wenda tuzongera tukubona wiyamamaza cyangwa se wenda manda yawe irarangiye, ibyo wandikiwe gukora byarangiye ku buryo tugiye kubona abandi bayobozi? Okay. Nemeye kugusubiza, manda yanje ntabwo mbese yarangiye mu buryo ntosubira kwiyamamaza, ariko siniyamamaje. Ntabwo niyamamaje. Kubera iki? Kandi nzi neza yuko watuyoboye neza abanyamurenge batuye Kasarani, ntekereza yuko iki kintu batacishimira. Okay, sinzi baraza kubyakira gutyo kuko nari nkoze novuga ko ari imyaka 4. Nabayeho umuyobozi wungirije cyangwa vice chairman mu gihe cy'imyaka 2. Ubu nyine nabaye chairman mu gihe cy'imyaka 2. Urumva nkoze imyaka 4 ntako ntagize. Ibyari bipfuye nasize mbitunganyije, hasigaye ndizera ko undi uzaje aho bitazamugora. Impamvu je ntiyamamaje nuko taye ntaha. Ntabwo notogwa ngo nimara nsiga umuhana hagati kindataha kindasubira iwacu. Yego. Naringize ngo bino bintu mbirakarebo cyase mbabare, ariko iyo ngingo avuze mu by'ukuri ntekereza yuko nta muntu utayishimira. Hanyuma aya matora abiyamamaje se bashobora kuba bari hanze cyangwa abantu baracyafite gahunda yo kuba bakwiyamamaza? Okay, kwiyamamaza byararangiye, kudepoza byararangiye, ariko uyu munsi barashira hanze liste yabemerewe kwiyamamaza ku mugaragaro. Yego. Urakoze cyane chairman, uvuze yuko ushaka gutaha mu gihe bitavugwaho rumwe na benshi. Bumva yuko gutaha bitari ngombwa.
numva nutabaye bamugiraho ikibazo nk'umuyobozi w'abanyamurenge abenshi tureberaho urugero cyangwa se abantu dukunda, kubera iki ushobora kuba warahisemo gutaha? Umbajije ikibazo cyiza gituma nosubirizamo n'ikindi kibazo kindi utari wambajije. Usibye umuntu utazotaha ni akagara konyine niko kazosigara, ariko abandi bose bazataha, gusa ntituzatahira rimwe. Ndahera kuri aba batabaye, ni igihe cyageze cyo gutabara kandi birakwiye. N'utaratabara ukiryamye hano azatabara kandi azashika akora akazi. Uzi ko bamwe batabaye 2017 bagizeho imyaka ingahe 8, ariko abandi bagize icyumweru kimwe cyangwa iyinga rimwe, abandi bagize ukwezi, abandi ariko bose akazi ko barabagakora. Impamvu jewe ntaha cyangwa se ngiye gutaha nuko mpaye nsanga y'abandi kandi bacu ibice bimwe birimo amahoro, bijya bitarimo amahoro nzofatikanya n'abandi kugarura amahoro, ariko ngomba gutaha kaza nkangurira abandi gutaha njewe nageze. Niyo mpamvu ntiyamamaje kandi gutaha twese tuzataha, urasigara hano ariko uzansanga. Yego, urakoze cyane. Mu byo unsubije uvuzemo ijambo akagara. Ese mbaze muri aba bantu bari kwiyamamariza kuyobora, uri akagara wemere kwiyamamaza cyangwa hiyamamaza umurwanashyaka? Uwiyamamaza n'umurwanashyaka ukora ibikorwa by'umuhana. Mu bikorwa byibuze twavuze ibikorwa 16 byibuze aba yarakoze mu bikorwa nka 13. Uwo nguwo nazamo nta gikorwa na kimwe akora, uwo ntahatandukaniye n'akagara, kuko udatanga umusanzu na akagara. Akagara ni ukuvuga ngo mbese yaragararambye mu bikorwa abandi bakora, kandi abo badakora nibo babuza ba bandi cyangwa baca intege bajya bakora. Uwo nguwo izina ryiwe ni akagara, uwo niwe uzosigara hano. Uwo nguwo kurumva yogenda ngo aratashe. Ese wa mugani tuzotaha basigare bazosigara hano, bazodukurikira ariko haracari imbabazi, nibaza arata tuzababarira. Haracari imbabazi, ariko hari abatazababarirwa. Yes, ikibazo naringiye kukubaza cyico cy'imbabazi ndaza kugisorezaho. Ndashaka kukubaza, uri umuyobozi wa Kasarani uyoboye imyaka 4. Ejo bundi haje amakuru ngo hari umugabo runaka wakubiswe, reka ndeke kubitsinda mbivuge, umugabo bita Jafet ngo yakubiswe ngo kubera ngo impamvu zuko ngo ari akagara. Nkawe muyobozi nzi ko aya ari amakuru ahita gushikaho uwo mwanya. Byagenze gute? Uwo mugabo yazize iryo jambo ko ari akagara, yazize ibindi, cyangwa se bibaye yarabizize, ibyo bintu byabihagaze gute? Okay, urakoze. Ico kiri mu nshingano zanje zo kugikurikirana, kuko umuturage wanje wese urengana cyangwa ukubitwa ngomba kurikurikirana nkamenya amakuru nyayo. No kuvuga izina ryiwe ntacaha kirimo, kuko byarasohotse no hanze, nta kibazo kirimo. Yafete yarakubiswe, akubitwa ari mu ijoro, akubitwa n'agatsiko k'abantu. Ico bamukubitiye ibyo waruvuze byo kuvuga ngo na akagara, ntabwo ari cyo bamukubitiye. Habayeho kutumvikana kwabo, bararwana, baramukubita. Nyuma yaho twaje kubikurikirana kugeza n'ahari ejo ku minsi 21. Ico kibazo caricariwe nk'abagabo, ikibazo baragikemura, ubwo rubanza rwararangiye. Gusa nohita nkomerezaho ayo makuru nkayasoza kugira ngo abantu babashe kuyumva, nukumenyesha abantu, kubaha amakuru. Yafete yarakize, Imana yaramurinze ntiyapfuye, yarakize. Ikindi gishimishije nuko yakize ku mutima, yakize ku mutima. Uko urubanza rwaciwe yarishimye, yaranyuzwe. Nukuvuga ngo nta muntu muzongera gufungwa, abantu mwumvaga ngo bafunze, nta uzongera gufungwa, byararangiye, nta rubanza ruzosubira kuba. Gusa harimo kunenga. Uwatumije inama nta burenganzira, nta bubasha yari afite bwo gutumiza inama. Cyo ni cyambere. Mbese watumije icicaro, watumije icicaro cyo guca urubanza, ntiyarabifitiye ububasha cyangwa uburenganzira. Cya kabiri, wasoze urubanza, uwo bita ngo umugabo wafashe inkoni, aravuga ngo urubanza rugomba kugenda gutyo. Ni ikigande. Niki? Uwo bita ikigande. Ikigande cya kiganda. Ikigande.
ico kinyamurenge kiransi. uwaciye urubanza ni wa muntu udakora ibikorwa by'abanyamurenge mu bikorwa 13 narabikurikiranye nsanga yakoze ibikorwa 4 muri 13. Uwo bari uza gucuruba uwo nguwo niwe wagiye imbere ngagiye guca urubanza. Ese uzi uwo baciraga urubanza? Uwaregwaga haregwaga abantu 4 barimo na chairman. Ni ukuvuga ngo chairman ubwiwe yararezwe. Ni ukuvuga ngo harezwe umuhana wa Gasarani. Executive uzi ico bita executive ni ihagarariye abanyamurenge bose batuye Gasarani. Ihuriye he no gukubitanya ndaza kubigusobanurira nta makuru ushaka. Wowe umwanya wawe nukubaza ibibazo ugasubiza. Ukuvuga ngo bareze mo na executive ya Gasarani. Executive igizwe nande? Igizwe nanje nkiriho chairman, igizwe na vice chairman Mavugo, igizwe na secrétaire chef Mutamvyi, igizwe na comptable Tito, igizwe n'abajanama babiri aribo Ruganza na Rufora. Yego. Abo nibo bareze. Abo nibo bahagarariye umuhana wa Gasarani. Ni ukuvuga ngo bareze umunyamurenge wese utuye Gasarani. Ico bamuregaga. Mwatabaye yafete igihe yakubitwaga. Mwamusuye ngo mumusurire ku gihe. Abafunzwe uwo umuyobozi wanyu mukuru tiyahageze nubwo abandi bahageze. Icanyuma nko kuvuga ngo ibyo warahiriye tubabyubahirije. Bivuga ati urubanza babandi bose babaye abere. Watsinzwe n'umuhana wa Gasarani utsinzwe. Wanumvise neza ariko wenda uranyemerera dusubireho ibintu imuzi kugira wavuze ko yakubiswa ari ninjoro. Yego. Hari ugukubitwa uri mu nzira uri kugenda. Hari ugukubitwa uri mu wawe. Cyase biranashoboka ko n'umuntu akubiterwa mu kabari. Japhet yaba yarakubitiwe hehe exactly? Oya makuru wumvise ko yakubitiwe. Wumvise gusa ko yakubiswe. Oya mbwira wumvise ko yakubitiwe. Numvise ko yakubiswe sinzi aho yakubitiwe. Niyo mpamvu mvuze shaka kumenya se yakubiswa ataha, yakubiswa ari mu rugo, yakubitiwe. Ariyo mpamvu nshaka kugira ngo menye impamvu wenda nimba ari niyo Siberika iyo executive y'ubuyobozi ishobora kuba hari ico yoshinjwa. Ndashaka kumenya Japhet yakubitiwe. Japhet yakubitiwe mu kabari. Ntabwo yakubitiwe hanze y'akabari. Mbese yakubiswe nabo bari barimo basangira. Simbiza ariko yakubitiwe mu kabari. Yakubitiwe mu kabari. Hanyuma se mu kabari ni gute mwari bumutabare yumvaga yuko executive igomba kwakira? Yahamagaye ngo kuri telefone mu gihe ca 8 arahamagara ntiyitabwa. Twari tukiri ku nzira yo kunenga. Yego. Uzana mwico kibazo. Nukuvuga ngo waciye urubanza. Waciye urubanza ni umugabo udatanga umusanzu wo mu muhana. Sibyo? Aho abo bari kumwe mu rubanza n'abagabo batoranijwe n'urya watumije inama adabifitiye ububasha cyangwa uburenganzira. Ariko icanyuma kibabaje cambabaje n'ubu ngubu kikimbabaje, uwo mugabo waciye urubanza yarahagurutse aravuga ngo ni gute chairman yohaguruka akaja ku kiriyo cha generale wacu intwari yacu makanika akaja mu kiriyo agasiga hari umuntu wamuhamagaye inshuro 2 mwijoro cyangwa 3 ntamwitabe ntanazinduka muhamagara yarangiza akaja mu kiriyo gidurayi. Hari abandi bakagombye kugenda mu mwanya wiwe. Nta muntu wogenda mu mwanya wanje mu kiriyo cha generale cyangwa intwari yacu usibye upfobya cyangwa se umeze nk'abandi bishimiye urupfu rwiwe. Ariko uwo mugabo wavuze iryo jambo agende Imana izamubabarira, azasaba imbabazi, ahamagare n'abapasiteri bamubabarira. Ngo ntiwari guhaguruka ngo uje gidurayi mu kiriyo cha generale inshingano bari bagutoreye ngo wari kuzireka ngo bakaziheza undi. Ese hari uwundi woza akabanje bakamagenda nkanje? Nta rubanza nari nzi, telefone zimpamagara nyinshi hariho uguhamagara gutesha umutwe. Sinarebye kuri telefone ngo ndebe ngo naka yampamagaye. Ariko ico ni gitangaza cabaye, uwo mugabo azagende yihana n'abamushigikiye. Ureke kuja kwibuka intwari yacu kubera imanza z'akagara. Imanza z'akagara haro tuvuze ngo imanza z'akagara. Urumva yakubiswe byitwa ngo nutugara tuzinzi. Oya nugo rubanza ntago nari nzi.
narwo ntarwo narinzi rwose, sinarinzi ko Yafete yakubiswe, nta makuru narinzi. none se ni gute bishoboka ko baca imanza umukuru w'abanyamurenge atahari ngo azice? Okay, ibyo ngibyo namaze kubikubwira, nakubwiye ko wahamagaje inama bitari mu nshingano zo, ntiyari abifitiye n'ububasha. Uwaciye urubanza iwe ni ikiganda cy'umuhana. Urumva harimo akantu gusa. Icyo dushima Imana nuko hasinzwe abanyamurenge bose ba Gasarani. Hamaze gutsindwa baciriwe na manda 5,500 bigomba kuva mu muhana wa Gasarani bitarenze ku wa mbere. Bingahe? 5,500 bigomba ni dolari nka 50 bigomba kuva mu banyamuhana wa Gasarani. Guhera none muyakotize, turashiraho M-Pesa, muyatange, tuzogeze ku wa mbere ayo mafaranga yabonetse. Aje he? Ayo mafaranga ni amande gatanzwe azohabwa babandi baciwe banyagukubitwa. Oya, bakubiswe ntazabageraho ndagira ngo. Ako nyamara ni nkaho abayobozi mugorwa bikomeye. Ni nkaho bigorwa. Nivyo twiyemeje. Nose ayo mafaranga uzayakura mu mufuka? Oya. Ntabwo harezwe nkiriho. Harezwe chairman uhagarariye abanyamurenge ba Gasarani. Hatsinzwe abanyamurenge batuye Gasarani. Amafaranga agomba gutangwa n'abanyamurenge batuye Gasarani. Guhera uyu munsi list irajaho, atangwe nimero ya M-Pesa, bayatange, azogeze ku wa mbere yabonetse. Nawe utanga yawe. Ajya hehe nicyo mbaza? Ayo mafaranga arashikirizwa abagabo baciye urubanza. Ibyo bayakoresha nanjye simbizi, ariko ndakekamo ko ashaka kuja kuri polisi kugaruza urubanza burundu. Wenda reka ndeke guca urwa Kibera, kuko njyewe sinzi ubuyobozi nyine uburyo mukora cyangwa se abanyamurenge. Ayo mafaranga rwose numva yakora ibindi, ariko reka ndeke kubitindaho. Ikindi kibazo mbaza, mu minsi ishize numvise ko hatumijwe inama irimo Byicaza Bishop, irimo n'undi mugabo ntarimo nibuka izina rye, ikabamo n'abamama. Bivugwa ko ushobora kuba ari we wari wayihamagaje cyangwa se ubuyobozi bwa Siberika bwari bwayihamagaje. Iyo nama ntiyaba twumva amagambo hirya no hino. Iyo nama yari inama nyabaki? Iyo nama kuki itabaye? Urakoze. Ico kibazo sinarinze kukimbaza, ariko ugize neza kukimbaza. Inama y'abagore, abagore bagira ubuyobozi bwabo, ariko umuyobozi wabo yarasezeye ntahari. Noneho bansaba ko nabahamagariza, nabatumiriza inama. Iyo nama nta kindi cyari kigenderewe, bari bashaka kumenya amafaranga yabo baza batanga y'umusanzu wo gufasha ababyeyi bari muhira azagerayo, kuko bari bafite amakuru ahwihwisa mu muhana ngo ayo mafaranga ntazashika azaribwa na chairman nkiriho. Baravuga ngo iyo nama turayifuza. Ikindi uzotuzanira umugabo bita Gategeko, atwemeze ko ayo mafaranga azashika, kuko niwe chairman w'abanyamurenge Nairobi. Cya kabiri uzatuzanira Bishop Byicaza, kuko ari mu bantu bohereza uwo musanzu. Icya gatatu uzotuzanira umuyobozi w'abagwanashaka witwa Gasita utuye Kitengera. Abo bantu batatu batabaye mu nama, inama ntukayitumiza. Inama narayitumije, turagenda tugera mu cicaro. Igihe twinjiye mu cicaro, tubona telefone y'umunyagihugu cyangwa umuyobozi wo bita Nyumba 10, aravuga ati uri inshuti yanje, kumenera ibanga cyangwa kubwira amakuru, hagarika iyo nama mu maguru masha, wamaze kuregwa ahantu hose ko muhamukoresha fundraising yo gusapotinga M23. None gira vuba, bwira abo bantu musambura iyo nama. Twarabikoze, tumaze kubikora mu minota mikeya. Ese mpamagagwa na chief wa hano Maji Mazuri, nditaba kuri ofisi yiwe, mpageze ambwiye ayo makuru, ansubiriyemo ati umuntu wareze n'uwanyu. Umuntu wareze yuko mufite inama ya M23. Umuntu wareze n'uwanyu yagiye kurega Kasarani, umuyobozi mukuru. None ugende uzazane n'abagabo cyangwa abashumba, twicare duhamagara uwo muntu wabareze, hanyuma tuganire mwumvikane, ariko n'uwanyu wabareze. Yambwiyemo n'amakuru ya Galas nawe ko yari harimo n'ikirego cya Galas. Galas uriya w'umuhanzi. Uriya w'umuhanzi.
bya Galasi ntitwabitinzeho kuko Galasi we arazwi ko ari ryabuye ryagaragara aya yes ni pepo umugani w'abavuga yes ni pepo uri hanyuma naratashye mbibwira abagenzi banje ari nico nshaka gutangariza abamama ba Kasarani n'abagabo batuye Gasarani ni itangazo umuntu wareze simuvuga izina ubu nyine ari n'ubundi abantu barimo basaba ngo mujye mureka tumenye ibuye turikatire cyangwa turigonga ariko twarimenye umuntu wareze yatumye undi muntu aramubwira ati sasa ngendera ahangaha urege iranama ihagarare yego umuntu w'umuturage usanzwe uwo yatumye aragenda ndagera yarareze amaze kurega agira amahirwe urumva inama baramwumvira inama irapfa ariko reka ndeke kumuvuga ubu nyine musabe uhaguruke uva aho ngaho iwawe sibyo uze uhamagara abagabo wizeye cyangwa ejo umpamagare twicarane usaba imbabazi numara gusaba imbabazi tukubabarire tuguhaye umunsi wa none n'ejo bundi iminsi 3 uzoza usaba imbabazi ntudasaba imbabazi uzogushira hanze uzabugize iyi minsi ndagufasha kuyibara nguhaye iminsi 3 yego kandi urabizi ko nkuzi yego nguhaye iminsi 3 ube waje gusaba imbabazi yego nurenze iminsi 3 cyangwa inga nzogushira hanze ibaze kandi uzabugize nabi ngo akagara n'uburozi barihisha oya ngo barihisha musabye kubw'ineza uzoza usaba imbabazi nkubabarire nubirengaho mbisubiyemo ndagushira hanze nzavuga uko wahagurutse nzerekana ikintu cyose n'ikimenyetso cyose n'ibyo wabikoze nico niryo tangazo nshaka gutanga hano muha izi minsi munishuza mumbwira ngo uwo muntu avugwe nubwo bamwe muri mwebwe mumuzi ariko tukazoza dusaba imbabazi reka nanjye mfashe umugira inama uzatera intambwe kuko bajya bavuga ngo ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa uze usaba imbabazi uzihabwe nyuma yo guhabwa imbabazi tuzagushira hanze bitabaye ibyo nitugirirwa amahirwe yo kukumenya wazi n'umuryango wawe n'umugore nimba atakuzi n'abana nimba batakuzi bagende bakumenye yes reka wenda mbaze ese aba bantu b'utugara cyangwa se bitwa utugara akenshi barihishira ntabwo ari ibintu bigaragara nkamwe b'abayobozi muba mubazi ese nimba mubazi hari ico mushobora kubakoraho nimba ntacyo mwakoraho ikindi mbaza ese ibyo bavuga ibyo bagenda bakora mubona ko hari ico byangiza wenda hari imitima y'abantu byangiriza cyangwa ntacyo bivuze tuzanabihore tuzabima agaciro hari ikintu kibabaje cyane manzi reka nkubwire uzi aho ubonera akagara hari igihe nje navugaga ko katabaho ariko maze kwemera ko kabaho kuko mfite ibimenyetso bigaragara duhere kuri uyu muntu uyu nguyu wahagarisira uri hasi akagara cyane icyo ni cyambere cya kabiri ubirebera mu gihe twagize ibyago warebeye kuri ejo bundi tubura intwari yacu niho baboneraho binjira kugira ngo baturangaze wabonye inshuro baturangaje biriya nivyo bigaragara yes ndumva hariya niho bigaragara ko akagaragara hari kindi nkubwira hari uwundi nawe tugiye kuvuga wowe usengera muri Grace kwa Revera Munyakazi wowe unandikira za message uvuga ngo twajanye ngo twohereje abana muri Noro ngo bapfirayo barashira ngo twari amafaranga ya Muhoro Peace wowe usengera muri Grace ndakuza nimero yawe ndayifite amazina yawe ndayafite urumva uyu niwe kagara kambere kandi ntuzi ko nkuzi nakumenye niwe ntabizi azasirimba cyane hariya muri Grace urumva uwo nakagara ni wa mugabo ugenda akicara akabwira we manzi uzutanga umusanzu bira turabizi ura musanzu uzutanga abaciamani bazahura bakawugabana bakarya abana babo biga ku bigo byiza babayeho neza ko baracuruza amaraso yacu ifaranga ntaho zazije ati se mama wawe zabona ifaranga ari faranga aho zoherezwa ntihazwe barabana batwirwaneho
wogira ngo bagaburire barye nk'uko uzurya hano twabona ibibahaza ku dufaranga 100 ryawe uzutanga cyangwa 200 ntitwobahaza. Ntitwigwaneho, amafaranga nibo twayoherezaga kugira ngo babone ibiryo babone ikirato. Noneho akinjiraga muri ico kintu, mama wawe aza kubwira ko azabona ifaranga. Uwo nguwo abo ngabo nibo baciye baca abandi intege, abo niko kagara ka mbere. Ni bamwe baranabihembegwa, hari n'abandi babikora ntibanabihembegwa, ariko ababihembegwa barahari. Akagara turagafite hano muhana, niba abandi baje gusura aba bagore babagwanashaka, abagore batabaye ngo pore mwihangane, ngo baciye amani no bazabajana abana banyu ngo bamara bagasigara baryamye hano, nibyo abo niko kagara. Turabiyamye kuri aba bagore babagwanashaka. Aba bagore babagwanashaka mugenda muca intege. Aba nabo ngabo nibo twita kagara. Turabiyamye mugabanya ayo magambo yo gucama abantu, akantu nikaba kamatora binjire ngo urabona ngo uyu nguyu ngo yakoze nabi ngo muzogende mukore nk'ibyo twakoze muri no myaka 2. Muzogende mwegwe muvuga amagambo, hagira uzokora ibikorwa nk'ibyo twakoze. Hari ubwo mwigeze kubona imyaka 2 ishira dutanga umusanzu tudasiba? Timwabonye raporo y'ejo bundi Kasarani ibikorwa twakoze? Hari utabishima? Nimurangiza ngo bagize gutya bagize gutayo ngayo na amacakubira atogira ica atugezaho. Wenda tukiri kuri ako kantu, abo n'abayobozi muba muyobora, kandi uyobora umuntu burya ushobora kumufatira ingamba, ushobora kumuha inama, ushobora kumwegera. Ese abo bantu bakagara bagenda bagaragazwaho n'amacakubiri, hari nk'imigambi muba mubafitiye yo kuba bahinduka, cyangwa se wenda imyanzuro runaka mu gihe bababaje ubwoko babakoze mu nda, cyangwa murabihorera bikagarukira? Okay, twebwe ico tubakubitisha ca mbere ni ibikorwa. Twebwe tubakubitisha ibikorwa, tubigishiriza ku bikorwa. Kandi ikindi nuko tudacika intege, nico tubagaragariza. Gusa hari nabo tuganiriza. Hari uwo utubwira ngo nje sinumva ibi murimo, ngo nje sinumva ibi, kukamwigisha. Ahandi tubigishiriza ni mu matorero yacu, nta banga ririmo. Mu matorero bazatwigisha ubumwe no gukorera hamwe. Nibyo tuzatubikora rwose. Nta yindi nzira twakoresha zirenze izo ngizo nkubwiye. Yego. Urakoze cyane, ukoze ku cy'amatorero. Abantu benshi batekereza yuko abapasteri kano kanya batitaye ku biberi iwacu, batekereza yuko gahunda yabo ari ukurya ibya 10 bakiryamira. Ese simbariza ahandi Nairobi muri rusange, hano Kasarani hari uruhare rw'abapasteri cyese hari uruhare rw'insengero rugira mu bibazo duhura nabyo? Urakoze. Nukuvuga ngo uruhare runini uza abantu babona abantu buri gihe n'abapasteri. Nukuvuga ngo buri gihe bafite abantu imbere yiwe. Ni ico yo bakundisha cyose bogikunda. Biri mu nshingano ziwe kuvuga karengane kwacu ndetse no kwigisha abantu gukunda imuhira ndetse n'ibindi bikorwa. Ariko reka tubivuge bose ntibabikora kimwe. Reka nguheze urugero rumwe. Urabona nk'iyi misanzu twatanze ubushize. Hari itorero rimwe ryakoze ribona amafaranga menshi, rikaza ari kuba yandi matorero inshuro 3 4 kandi banganya umubare w'abakristo. Ariko hari undi mpasiteri uhaguruka cyangwa wahagurutse akavuga ngo tugiye ngo gutanga ya mafaranga ngo y'umusanzu w'imuhira ngo ufite 50 bobo ngayishiremo ngo ni 100. Kumva nta gacira bihaye. Imihana 7 yo mu bibogobogo yasenyutse, abaturage basigaye mu mihana 2, abandi bapfuye mu mikenke bari barahinze baregesheje mu nkambi bahunze, ngo ufite 50 bobo ngo nayitanga. Tekereza nawe wewe wabikoze, wewe wakoresheje bene iyo fundraising. Imana mubabarire. Nta kundi twobivuga, bakoze Imana ibaho umugisha. Ariko abakoze nabi namwe muzikosora. Murakoze. Ariko muri rusange wenda abapasteri baragerageza. Okay, baragerageza ariko si bose. Ariko bakagombye kubikora bikaza bikogwa buri cyumwe. Buri yinga basenze bakagira ico bavuga. Urakoze cyane. Ndashaka kugaruka ku kantu twahereho navuze nza kubaza mu gusoza. Turimo tunasoza. Wavuze ngo nakubaje tese ko turimo dutaha, akagara kazosigara konyine cyakazagenda. Uransubiza ngo tuzashiramo impuhwe. Nubu aboza twobakira. Ibyo akagara gakora nta mpuhwe zirimo. Mbese abantu batatinya kuvuga cyese bavuga byihuse, baravuga ngo izi ni intera hamwe mu zindi. Nabantu bafasha abandi kwica.
ni umuntu ugushinyagurira cya gihe wabuze uwawe, ni umuntu ushinyagurira ubwoko cya gihe burimo burira. Kubera iki mwebwe mwumva yuko imbabazi zihari, cyangwa se mwumva yuko anytime mwiteguye kubakira, nubwo nzi ko ari Yesu wavuze ngo igice ari cyo cyose muze ndabakira? Kubera iki mwebwe ako kantu abarwanashaka cyangwa se abantu bakunda ubwoko mutavuga ngo natwe turabanze ngo bagende mubifurize gupfa, mubifurize kugwa ishanga? Ni ukubera iki? Okay. Reka nkubwire kuri aba bantu n'abicanyi, nguhe n'urugero rufatika. Uzi abana batabaraga ko babaregaga bagafungwa, bamwe baguye Kinshasa. Yego. Uwo ngo si umwicanyi ukomeye? Okay. Kutwica baratwishe ku mugaragaro, urabizi, n'abicanyi. Ariko twebwe dufite imbabazi. Niba uzi ukurikirana amakuru, ubu ngubu dufite utugara tutari munsi y'10 turi mu mahugurwa hari hakurya kabisa, hariya Rumangabo na Rucuru, ubu bari muri training ko bazavamwo twabayunguruye basa neza, basa natwe. Twebwe ntabwo tuzabica. N'aba bari hano muracafite amahirwe, muracafitiwe imbabazi, ariko nimuze tubabarire dukomeze imirimo yacu, ariko twebwe ntabwo tuzica umuntu ngo nakaga. Kandi naho uri guha utekereza ngo ni kure, naho hari igihe twahagera kwibwira ngo uri kure, naho turi kure yacu. bizageraho nabo tubageraho. Reka nibarize ikibazo. Hari umuntu bita Galasi wakoze ibishoboka byose, hari umuntu bita Emasi wibereye hariya Canada ukora ibishoboka byose, banza atakinaryama kugira ngo abakagara kanyako. Hari uwo bita Sebakiyani, nabo bo babarirwa cyane rwose. Kasebakiyana agiye mu mahugurwa cyangwa tukamwigisha mu gihe cy'imyaka 2-3 aba yakize, yahinduka kabisa. Ariko ikindi nubwo bavuze ngo hari imbabazi, hari n'inkiko zibategereje, nabyo navuze ko ndi bubaze. Ntibakagira ubwoba, bashobora gutinya ngo hazaba inkiko, nizibaho zizabaho nyuma. Ariko nibasaba imbabazi n'abicanye barababariwe. Yego, barababariwe. Sebakiyana twamubabarira, gusa yo banzaga tukabanza tukamukosora, hanyuma tukamubwira ngo subira mu mirimo akajya ku murongo. Wenda mu gusoza, nihe message ushobora kwifuza kubwira abantu bamaze gufata iya mbere barataha? Iyindi message ushobora kubwira abantu bakiri hano bagifite 50-50 gutaha kudataha, tugahita dusoza. Message ya mbere kubatabaye courage, turabashigikiye, turi inyuma yanyu. Message ya kabiri cyangwa ubutumwa natanga kubakiri hano, nibareke kugira imiti mibiri ngo urabona ngo byohinduka ngo tugatsindwa ngo ibiki. Nibagira umutima umwe, tuzataha dutahe. Icyanyuma, message ya nyuma mbabwira ni message ijanye n'abantu batabaye basiga ingo hano, cyangwa se abasore batabaye aribo bari batunze ababyeyi babo. Mbasaba ikintu kimwe, twe dusigaye tutaragenda kuri none, twihuse ubushobozi buke ufite tubutange, dufashe izi ngo zasizwe n'abaraba. Nico ngico niyo nama ya nyuma natanga. Yego, urakoze cyane. Reka ngushimire ku mwanya wawe waduhaye kandi utuganirije neza. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, nubwo bimbabaje kutaziyamamaza bikananshimisha ko ugiye gutaha. Reka tugushimire. Ni iyihe message ya nyuma wahereza umuntu ushobora kuzagusimbura ku buyobozi? Wega umaze igihe kinini uyobora abantu udasobanukiwe, batarivangura, ubu nyine amaze kwivangura, akagara kari hano, abarwanashaka bari hano. Nihe message wabwira umuntu ushobora kuzagusimbura? Okay, message na muheza nimwe. Cyambere agomba kwihangana, akihanganira abamutuka cyangwa abamusenya, akabihanganira ntabiteho. Icya kabiri ni ukwegera umuturage akamuba hafi. Ikindi ni ukwicisha bugufi. Yicishe bugufi, buri muntu wese areshe nawe. Umwana namuhamagara amwitabe. Umusinzi nasinda agakora ikosa uzamutabara, kuko bene wacu bakunze kuvuga ngo arwigeze kuvuga ngo ntiyotabara ngo umuntu bafatiye mu kabari. N'uyu nguyu uri mu ikanisa yashobora kuba yaraciye mu kabari. Umuntu wese amufate nk'uwundi.
ndumva ari ibyo ngibyo. Ikindi agwanyire kure akagara, ashyiremo imbaraga mu imisanzu kuko imisanzu hari aho yadukuye, hari aho yatugejeje, kandi ibyo gutanga imisanzu nibyo byatumye tugira ubumwe nk'abanyamurenge. ndumva ari ibyo ngibyo namubwira. Reka tugushimire, Imana mwishirwe umugisha. Urakoze cyane.